National High School, Barangay Pigo, Lawang, Northern Samar. Kaya, tadi kita dapit sa dating Lawang National Trade School, Lawang National High School na yan. UEP. UEP Lawang, hari kita di.
Waray TV ha, Waray TV. Subscribe. Waray TV, subscribe. Waray TV, subscribe. Waray TV, subscribe. Waray TV. Okay, Waray TV live. Waray TV live. Ano kita sa bahay? Hospital. Ibitan. Okay, Harayopan Lawang National High School. So, guys, keep it up, subscribe. This is Waray TV. Lawang Town Vista.
Adi kita sa may hospital, Jibitan Memorial Hospital. Ariyan, Lawang National High School, Lawang to District. O ayan. Lapitan natin. Oh, wow. Shout out guys ha. Okay, Waray TV ha, naka-live kayo. Naka-live kayo sa Waray TV. Abrila, unin na yung cellphone. Nagto ka mo ha. Waray. Nano ka mo school? Ha? National. Oh, wala National High School. Hindi ka.
Malabo yata ang camera. Sorry. Dali na. Ang camera malabo. Wala. Teka lang, time out guys. Malabo ang camera na. Allah. Malabo nga. Sorry. Pasensya na po kung malabo ang kuha kay nagdudurungan ng signal pag-catch up sa mga nagla-live, damo nagla-live dili. So ang signal malabo ang reception. So pasensya na. Ay mga taga-Rawis, ate sira. Okay guys, stop muna natin. Stop muna natin pag live coverage para ayos nato natin camera. So happy fiesta, Lawag Northern Samar. Lawag Northern Samar Town Fiesta 2023. Okay, so guys, thank you. Keep it up. Subscribe. This is Waray TV, and I will continue later. Yan.